Adunay istorya kabahin sa usa ka bata nga nag-eskwela sa elementarya. Sa iyang pag-eskwela, kining bataa perting si pata. Buluyagon kayo. Bisan diin na siya nga eskwelahan, paeskwelahon. Dili gyud siya muundang sa iyang pagkasipat. Nagproblema ang tanan nga mga magtutudlo, maestro niya, o walay nahimo. Sige, kung nauna ang ginikanan, asa man ako ni ibutan ning bataan ni. Usa ka adlaw, nakahuna-una siya. Akong suwayan og butang kini paeskwelahon sa usa ka Catholic school. Unang adlaw dito sa iyang eskwelahan sa Catholic school, na surprise ang inahan. First day of school, ni kalit lang siya kabuutan. Wala na siya nagkiat-kiat. Nganong kalit man, kahilom o kapuyo ang maong bataa. Kay sa matag classroom, nakita man niya adunay crucifix. Kita siya sama ni ana, the crucified Christ. Og sa iyang huna-huna, patay. Kung magkiat ko ani, bitayon yun ko sama anak niya. Mao na to ang sinugdan sa iyang pagkabuutan. Magkatawa siguro ta kay lahi man ang rason sa bata, pero ang lintungan ay ani mga igsoon, kung naadi ay si Kristo sa atong huna-huna ug sa atong kasing-kasing, maningkamot gyud ta magpakapuutan, ug maningkamot gyud ta nga ato kining puy-an. Nindot kayo atong kasaulugan karon kay Sagrada Pamilya. Sa unang pagbasa pa lang mga igsuon, makapanghinuklog naman kaayo. Kay unsay giingon sa unang pagbasa, tataw kaayo nga giingon, tahura ang inyong ginikanan, higugmaa ang inyong pamilya. Di dyo ko makalimot ba sa magisgot tag pamilya. Adunay usa ka 90 years old woman, miduol kanako, naghilak. Ingon siya diha sa kumpisalan, Padre, wala ko'y ikumpisal. Pero naghilak na siya. Unsaon man ako ang akong kinabuhi, ang akong mga anak dagko na, gibiyaan na ko nila tanan, wala na ko'y bana, biyuda na ko. Unya, daghan kay ko balatian sa lawas, ako na lang usa sa balay. Naghilak siya. Ingko, asa man dayang imong mga anak? Ingon siya, nangaminyo na silang tanan, gibiyaan ako. Unya, unsa man imuhang source of living, ang imuhang way of surviving sa kinabuhi, survival nimo unsa imong gikaon unsa tanan mga tambal. Ingon siya, mag-agad na lang ko sa kaayo sa among silingan, ug hatagan ko maayo, ug wala yun. 90 years old na ningkamot, nag-ugod-ugod kay moari lang sa kumpisalan haron makig-istorya sa pari. Ako siguro sa kuno, asa man yung mga anak ani, makalagot una-unaon. Kagiingon pa, kung tahuron nimo ang imong ginikanan, makabaton kag taas nga kinabuhi. Sa ikaduhang pagbasa, unsay giingon, paggigugmaay kamo, paghatag og kalinaw sulod sa pamilya, pagka mapaubsanon. Pero tanaw na to ang pamilya karon. Kung sa inyo karon na nimba perpekto inyong pamilya, kung na may perfect family, daghan kayong pamilya karon nagusbat.
Daghang pamilya ang nagkatibulaag. Siguro bisan kamo ang inyo pamilya, makaingon mo nga dili perfect. Daghan yung problema. Mag-away ang ginahan ug amahan. Ingon sa ato ikaduhang pagbasa. Ang asawa kinahanglan aduna kayo'y pag-obey, pagtahod, pagtuman sa bana. Ang mga anak mutahod diha sa ginikanan. Pero asa naman ang mga anak karon, doon na po niduol sa ako. Ang akong anak pader, naa sa bahay, pero daw walay dalunggan. Dili na maminaw nako. Patuyang na lang siya sa iyang gusto. Salig kay naa naman sa income. Ang iya na lang gusto ang iyang buhaton. Kung naa ko'y advices, magpabuyag siya. Iyar kong kasab-an. Mga igsuon. Unsa naman ni atong pamilyaan eh. Nining gisaulog nato sa Santos Sagrada Familia, daghan kay tag-angay panalaminan. Daghan kay tag-angay buhaton ug suhiron. Kung mangutana ko ninyo, kining pamilya sa balaang Sagrada Familia, unsa man ni sila perfect family ba? Sa inyong tanaw. Ha? Kung atong tanawon susihon nato balik ang kagikanan sa linyada ni Jesus diha sa ikaduhang pagbasa sa ato ang pagtukaw. Atong i-backtrack. Gibasa ang tanang laray, tanang genealogy ni Jesus. Daghan ka ito, no, kaliwatan sa kaliwatan. Unsa may nahisgutan dito? Mga pangalan, upat ka inahan ang nahisgutan, puros mga bati ug dungog. Pero mga no makaingon makanganong kaniman ang gipili ni Kristo nga kaliwat. Kung ikaw ang Ginoo, mamili ipud siguro kag perfect. Kani ang akong himuong mama, kani akong himuong na papa. Akong mama dato kayo, akong papa pinakasikat. Akong mga igsuon perting nindota, hybrid. So kung makapili lang ta pwede. Pero mga igsuon, bisan pag-unsa pagpili nimo, wala di perfect family. Di yung kaingon nga nindot kayo ang tanan. Wala gyud problema. Daghan kayo pamilya nga nagka-problema managsuon hangtod karon dili magtingganay tungod lang sa garbo. Kay ako ning luna, imo gamay imong luna. Mag-away sa gamay lang kaayong problema. Dili na magtinagdanay. Asa naman ang giingon sa atong ebanghelyo? Pagigugmaay kamo, paghatagay kamo sa kalinaw nga kalinaw gikan gayud kang Kristo. Sama na nga kalinaw. Ay namdo mo si Kristo diyang gilansang siya sa krus na matay. Pagbalik niya na banhaw, unya pagbalik niya ningon siya mainyo ang kaliknaw. Bisag giunsa kunyo gibiyaan ko ninyo ihatag gihapon nako ang kalinaw. Kay ang akong gugma kaninyo, why sukod? Lisod kaayo niya atong kinabuhi, mga igsuon, puno sa hagit diha sa atong pagtuo. Apan kung kita maningkamot kay mao man ni ang mas maayo, mao man ni ang mas angayan nga buhaton nato, atong paningkamutan. Karong gabi say mahitabo. Unsay mahitabo karong gabi no? We celebrate New Year's Eve. So, andam na ang pamilya? Kumusta ang inyong pamilya? Andam na? Unsay andam? Andam na ang lamisa? Andam na sa mga lingin-lingin? Kumpleto na o wala pa? Giuna pa man ang lingin? Giuna pa man ang uban? Magsuot og lingin-lingin para daghan og lingin. Undangin na ninyo ha.
Di na malipay ang Ginoo ana. Ningon siya, paghigugmaay kamo. Ihatag ang kalinaw, pagpaubos, pagpamatiay, pagistoryahay. Kana mo'y labing importante. Hinaot unta, kung moingon ka mong andam, andam kita sa matag usa. Andam ka nga mopasaylo sa mga tao nga imong gikahiubsan. Karong panahon na, karong adlaw, nindot kaayo nga mamalandong kita diha sa pagbag-o sa atong kaugalingon. Kay kitang tanan dili man gyud ta perpekto. Masayop man gayud kita. Ato sa unahon ato kaugalingon nga basin og naatay mga butang-butang. Wala ta kasayod nakapasakit di ay ta sa atong isig ka tawo. Atong ibalik lantaw. Atong i-backtrack ang tibuok tuig nga mapasalamaton puno sa grasya sa Dios nga yang gihatag kanato uban sa atong pamilya. Magpasalamat ta sa atong ginikanan, kamo nga naa pay mga ginikanan. Bisan unsa kasipat ang imong ginikanan, imong amahan o imong inahan, mga anak, pasalamati sila. Ihatag ang gugma nga ilang gipangita. Ikaw anak, kung wala na kay ginikanan, ipakita imong paghigugma sa mga taong mas nanginahanglan. Busa kamusad ang matag-usa kanato. Let us be sensitive diha sa palibot. Like sa ato karon, kita mao'y pamilya. Dili lang kay maghuna-una lang ta sa atong gustong ginahuna, sa atong kaugalingon. Apan sa matag-usa, paminawa ang imuhang silingan. Paminawa ang imuhang tupad. Basin inana-inana lang na, pero ang una-una na, hapit na ka-give upon sa kinabuhi. Dili kita kasayod. Mao na mga igsuon, mapasalamaton kita. Na kita, ani apa, naginhawa, naningkamot, diha sa pagpuyo sa kinabuhi nga malinawon. Puno sa gugma o grasya sa Dios nga iyang gihatag kanato. Hinaot paunta.